Ассаламу алейкум достор. Бүгін Пригородный мал базарындабыз. Апта күніне шембе 23 октябрь 2021 жыл. 4-ші чыгарылыш достар. 4-ші чыгарылышта уйларды көргөзөбүз. Саан уй, семиз уй, музоолу уй баарын четтен тартып көргөзөбүз достар. Видео жақса лайк басып, суроолорду комментарийде калтырыңыздар. Kanalga катталып кетиңиздер. Мол бооз уй экен. Сурайбыз чекеден. Байка сиздердики? Эси жокпу? Дамир. Дамир байка кимдики бу? Сиздики? Аллам деп атат. Видеого тартайын деп атам да. Канча? 90 миң, бооз бу? Канча айлык? Қанша айлық боғыз? 6 айлық боғыз екен мұна. 90 миң. Қаншаны туды бұл әм? 3-4 туған ғой деймін. Қанша олат әм болыш? Қанша көресің? 90-дан түшпейсің мі? 90 миң дейді. Сода олат атық Мешайд етпейін. Ары-қырақ ұй. Бұларда сұрай берек. Керектігі бар. Байға, ассаламу алейкум. Қанша ұстыра отасыз ұйға? 50 ұстыра ота мұнын. Қаншаны туды бұл? 6-ны туды. 6-ны туды? 50 миң. Боғыз бұл қысыры қандай? Білбейді кен. 50 миң. Сағала. Сағала. 2 литрде 4 литр сүт бер. Қанша көресің бере тұрған жеріңіз? Маға көбірек болған жақсылы әді. 45-ке бі? 42-ке бі? Жоқ, бұл көбірек болған. Жақшы. 50 миң сұрауат тұрбай екен. 5-6 миң. Таратам қырғыз. Азда бір айланып келейін. Қызу екен. Ассаламу алейкум. Қанша сұрау атасыз байка? 65 сұрау атам. 7,5 ай боз. 3-ші туыт. 3-ші туыт 65 миң. 7,5 ай боз. Онда болғандай. 65 миң. Жақшы базарыңызды берсін байка. Короткий ясно отвечать еттім. Қонажын қанша екен байка? 70 сұрау атасыз. 60 туды беріп. 70. 60 қаншаға бербедің дейсіз? 60-қа беріп. 60-қа бербедіңіз да? Мұзозымен да бұл, Бірінші туыт. Қанша сүті бар әбі? 8-9. 8-9. Мәке. Мұзозымен ой. Жақшы. 8-9 литр сүті бар. 60-қа бербеді. Сізге байка? Қанша сұрадасыз? 55 миң. Қанша сүті бар бұлардың? 7-8 литр сүті бар дейді. Желіндері. Дача судан келген. Нұр деген баланы дача судан келіпті. Бұнысы да 65 бе? Онысы да. Так, қанша сұрадасыз бәке? 45 миң. 45 миң. Үшті туған ғой дейм, Қаншаға? Сода болып тұр бер. Содасын бұзбайық. Мерде бір құнажын тұрады. Құнажын қанша байка? 70 сұры отасы. 65-ке бересі. Құнажын. Боғыз ғой дейм, Боғыз. Сойғанға болбайды. Тойға. Так, о, симентал кімдік екен? Бұл кімдік екен? Бұл қанша сұры отасы? Бұл 110. 7 ай боғыз. Қаншаны туды бұл? 5-шісі. Порода симентал. Симентал. 5-ші туған. 110 миң сом. Жақшы. Сонда болған ба. Ассаламу алейкум, сіздер кемес бе? Бұл да ғой?
Ол қайсы порода oldu екен? Сатылды ол. Бұл да симментал, а? Қанша әкетті екен сыр болса? 95. Бұнысы 90. Telefon номер бер. Telefon номер. Bratman çay içken geç biraz gelsin. Өзің номерін беріп қойыр да. Telefon жоқ. Ай. 90. Бұл 90. Айта бер. Telefon номер жоқ екен. Айта алмадық мына. Бұлардың олар Кунажындар қанша ба әке? Güzel mı? 28 litre süt bergen 100 qancha dediniz? Hazır 18 litre sütü var. Qancha sirotasi bor? 125 ming. Parodasi qanday buni? 110 berib attir bu. Bermedingizmi? Qancha oladi? 115 ton. Bu parodasi qanday? Şuiz alato, aralaş. Şuiz alato aralaş etini. Enesi alato, atası Şuiz. Altay boğaz. Moğaça. 6,5 ay. Bu qanchani tuğdu bu? 4-sini. Bu 110 ming. Baqılelega qancha süt var? Alğam deydi, bilbeyim toşna deydi. Telefon nomer beresiz mi? Telefon жоқ па? Bu qancha sirotasiz aka? 70. Boğaz aka. 70. Bu yoqda bor ekan uylar. Bu yoqda bor ekan bir boğaz. Shuni so'rab qo'yaman. Qancha ekan aka u? 80 ming. Qanchani turdi u? İçindeki altınsı. Ha, kısır mı? Boğazay görünüyor. 70 ming. Qanchaga bo'ladi bere turgan joyingiz? 75. 70 so'ra o'tasiz mı? 80. Ha, 80 so'ra o'tasiz. 75 bo'ladi deydi buni. Yaxshi. Qunajini so'raychi, qunajini. Aka, qunajin qancha ekan? 45 ming. Boğaz mı, boğaz emasmi? Ha, bularcha? 52'den bular. Bular 52'den ha? Boğaz emas, qunajinlarmi? 52 mingdan. O qunajin kimniki? Sizniki? Qancha so'radasiz? Aldım, satып aldım. Aldınız mı? Ova. Mal qılasizmi, so'yasizmi? Soygan aldım. Qancha oldu? 75 bin aldım. 75 mingga alınıp turibdi. Soyam deydi. To'yga o'xshaydi. Yok başta iki oydu başta yakta. Bularni aldınız mı? Ha, yetki alınıp turibdi. 65 mingdan qunajinlar. O var. Yaxshi. Et. 150-160 et beredi deydi. Ariq. Verdik bir cezden. 45'ten bermedi. Assalomu alaykum. Qaysi sizniki? Aldınız mı canı jip baylanıp? Aldım. 100 ming ha? Boğaz boğaz emas mı? 6 aylık boğaz. Parodası qanday ekan buni? Şuiz. Suraganda жоқ mu biraz? 100 mingga alınıp turibdi mana shu qunajin. Ha, buni qancha so'rayapsiz? 110 suratam. Muzosu, erkek muzosu. Ha, muzosi bilan mi? 110 ming. Muzosi cho'ng ekan, qancha oylik u?
4,5 aylık mı? 110 bin boz olsun mene. Şuluy. Olar sizlere karabayı. O kança sıra otası? 110 bin. Galışten değil. Tak. Kaysizlerdi ki. Kunacını kançan tutu ola? Birdi. Birincisi. Kança sıra otası? 115 bin. Balası erkek eken 115 bin. Gelinleri birinci doğut. Şimdi olan kunacın bu kançaga bolot em bere turgan жериңиz? 115 lira otası. Kança sütü var dediniz? 15 litre. 15 litre sütü var deydi mi? Arçağıdan işte arıgıra eken. 0703 533 455 Çalı öğretler mı? Muzoğlu uy. Konağacın eken birinci doğut. Dağı var daydı ha? Dağ. Boğaz uylar var eken uyda dağı. Bunun parodası qanday ele? Şvetsiya avata ökön beri va. Жақсы. Күн жауаса жай, жауаса жоқ дегенде. Assalamualaikum. Sizler kemes mi? Kança sıra odasızlar? 90. Muz olsun benim. Kançanı tuğdu bulayım? 400 tuğ. 4'lü tuğan 90 bin. Kança sütü var? 15'te. 15 litre sütü var eken da 4. tuğut. 90 bin. Nar kısıca? 80. Sizdeki? Ala. Ecenik 80 bin deydiniz. Hava kança sıra odası? Bu 6 ay boz. 6 ay boz. 6 ay boz. var. 6 litre. Tuğan. Ekini tuğan 6 ay boz. 6 litre sütü var. 80 bin dediniz? 80 aytılışı oluyor da dem bana beriş özü şu Aytılışı arzan 80 ele bin. olatta dem. Düşerse? Dağı var mı yok mu? Uygu. He. Kançağa şeyin daha. 80. 120 bin. Muz olsun mi? Ha satılıp ketdi. 120'ga ketdi. He? 106 binge geldi. 106 mingga ketdi. Жақсы. Rahmat. 106 mingga ketibdir. O. O kimdiki ekan şef? Men aldım abi. Tarta öreğinde qancha sıra otasiz ba? Aldım men. Ha, aldım dediniz ha? Sıra otası deb qayra so'raymi bu? 51 ming. Ha, molcha? 37 bin aldım. 37 ming. 41 bin aldım. 41 mingga. Vardı. Ya. Qaqa bular hem? Kalbasın sektöre gidip vardı. Vardı kolbasный sex. Ana ki. Kolbasaga ketedi ekan. Dostlar, videoni аяқтаймыз. Video жақса лайкты басып, сұрауларды комментарийда қалдырасыздар, достар. Каналға қатталғанды ұмытпаңыздар.